अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउ पिजरी MPCC ना rededication day थौराम पांगथोखरे मियाम खम थेंगना वानरबा मतमसी फाउबदा लैंगाक सेंबंगमदबा हाइबसी सेंटर लैंगाक ना मणिपुर की BJP MLA निम्फुग मरी के हक मतपदा नतना कॉन्स्टिट्यूशन बु खोंगोइनबने हाइना MPCC की प्रेसिडेंट के मेघाचंद्रना हाइख्रे लैबासी की अपुनबगी पांगल सागलंबा सरदार वल्लभभाई पटेल निंगसिंगदुना नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस की थौराम पाकसना पांगथोखरे खुरुमजरी ISTV पाउ मिरेंग ताबिरिबा पुनमकपु तरामनोकचरी हाउस फॉब की मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी इंडिया की अहान बनुपी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ना इंडिया की यूनिटी अमदी इंटीग्रिटी बु येकनबसिंगी मखुत्तगी थेंखांग कयादा ngaktuna लाखी हाइना CLP लीडर ओक्रम इबोबीना हाइख्रे वाफमसी इम्फाल की कांग्रेस भवन दा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना पांगथोकपा इंडिया के अहानबा होम मिनिस्टर सरदार वल्लभभाई पटेल के चामगा यांखे सुबा मपोक कुमोन अमदे अहानबा नुपी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी लैखिदबा चही निफुमाथोई सुबक मरी लैनना पांगथोकपा री डेडिकेशन डे की थौरमदा हाइखिबने CLP लीडर ओ इबोबीना इंडिया निंखा तमलब मतुंग अहानबा होम मिनिस्टर ओइखिबा सरदार वल्लभभाई पटेल ना अपुनबा अमदे मपांगल लैबा इंडिया मा ओहेननबगिदमक मणिपुर यावना फ्रेंचली किंगडम ओइना लैरंबा लैबाक 555 इंडिया दा तिलहनखी अमदे आयरन लेदे हाइना सुखंगनबा इंदिरा गांधी ना इंडिया की यूनिटी अमदे इंटीग्रिटी दा सिंगनरकप सिंगी मथक्ता ऑपरेशन क्या सथकी हाइरिबा लायोख्रबा लीडर सिंगना पामजरंबा पुनबा इंडिया की सक्तम कायदना थंबा हाइबा वकलोन अदु अइखोइना ngakna चलबा मतमदा अइखोइगी थवाइना अपेनबा ओइगनी हाइखी थौना सासोन तौरंबा लेपा संगांग हुंफु मरी मंगासे मसी अपुनबा इंडिया अमा ओइनाबा होटनाबदा मतमदुगी सरदार वल्लभभाई पटेल की होम मिनिस्टर अमा ओइना अचौबा माना थौदांग लौबिखिबा मयाम पुनमक्तुनी मयामना निंगसिंगगा ngasi asi मागी मफमदा श्रद्धांजलि कचरिबसे अदुगा भारत की इहान हानबा नुपी प्राइम मिनिस्टर लेडी आयरन ऑफ इंडिया हाइना खंगनबा श्रीमती इंदिरा जी गिना लैखिदबा निफु माथोइरक सुबा नुमितुगी पालननी अखोइना तौजरिबसे होय लैखिदबा सरदार पटेल जीना राष्ट्र एक्टा यूनिटी डे हाइना इंडिया पुनबदा पालन तौरी अदो श्रीमती इंदिरा जी की महाकना भारत की अपुनबा यूनिटी इंटीग्रिटी ngaknanaba hotnabada महाकना पीरंबा कंट्रीब्यूशन सिंगुना कोइना निंगसिंग जरीबसी भारत की अपुनबा सप्तम भारत की इंटीग्रिटी भारत की यूनिटी दा सिंगनबा यारोय हाइना गुंबा मपुनसी फावबा कथोख्रबा महापुरुषसिंगसे मसिगी मफमदनी मोइना मोइगी लेहिंगिंगै मतमदा पीबीरंबा लेपाक सिगी दमतेदा पीबीरंबा कंट्रीब्यूशन सिंग अदुनि अकोइना निंगसिंगदुना कांग्रेस कर्मी कोई खुदिमुना मोइगी मफमदा हाइमनाम तोसि लैमनाम निंगसिंगबा मोइ मफमदा तौबिमन खनुगा अकोइना उच्चरिबसी तुंगदा थौरमदुदा सरुक याखिबा MPCC की प्रेसिडेंट के मेघाचंद्रना लमदम मसिगी मियाम खम थेंगना वानरबा मतमसी फाउबा लैंगाक सेंबा ngамदबा हाइबसे सेंटर लैंगाक ना मणिपुर की BJP की MLA निम्फुगा मरी की हक मतपदा नतना कॉन्स्टिट्यूशन बु खोंगोइनबने सेंटर ना लमदमसी द थोकलिबा इरांगसी लोशिनगे हारबदी सयोल अमगी मनुंगदा लोशिनबा करिशुनति हाइकी कोई की ऑब्जर्वेशन ददी लैरिबा पोसी सेंट्रल गवर्नमेंट ना BJP की MLAs अदगी एक्स मिनिस्टर फॉर्मर CM फॉर्मर मिनिस्टर्स करी कई लैरिबा ऑल MLAs हाइबा सिंगी हक से सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल लीडर्स सिंग BJP की सेंट्रल लीडर्स सिंग ना मखोई की हक से पीबीदबने अता सेंगबददी कॉन्स्टिट्यूशन दे येंग बतारबदी डेमोक्रेसी सी अंडरमाइन दो डेमोक्रेसी की वैल्यू लेहंदा अदुगा स्टेट की लीडर्स सिंग की हक पीदब अदुना मरम वरकांदा मसी सेफ की हाइरबती याय मणिपुर दा इरांग से लोशन बसिसु वीकेम दा दु लोशन दे याय तसेंगना मसी सेंट्रल लीडर्स सिंग न तौगी हाइना तौदिनी अदुना लोशन दिनी आफ्टर थर्ड मे सिदेसिदा ममांगी चीफ मिनिस्टर ना वेब ऑर्डर सी हाइना ngakpa सोहिबदगिनी अदु मयाम दे अपोलोजाइज तौ मयाम दा ngakpi न हाइख्रे देन मागी लैंग्वेज अमना अमुक स्टेटमेंट अमना चीफ मिनिस्टर होम पाइरी बसिदेसिदा
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की 15 months रिपोर्ट पिरक्ति हाइबम लेखरे मदुदी मसानसु स्टेटमेंट दु कन्फेस तौजखरे अदगी अनाउंस तौजखरे देन अदुदी सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट की बीजेपी की लीडर सिंह सिदा थाजब थमंगनी नत्रगा थाजब थममोय हाइबदुदी मियामना लेपिरो Laibag asigi apunbagi pangal sagalamba Sardar Vallabhbhai Patel ningsingduna National Unity Day Rashtriya Ekta Divas ki thoram state ki thakta pangthokre Iron Man hana khangnaba Sardar Vallabhbhai Patel ge chama yankhe subama pokkumun gamari lenena Manipur government na sinduna 1st Battalion Manipur Rifles Parade Ground da pangthokpa National Unity Day thoram da Governor na Rashtriya Salute piduna parade inspection tawkhibaga loinena March Path ki salami okay thoram aduda Manipur gi Governor MLA Singh Civil amadi police ki makok thongba official Singh sarugya ke Governor na luchingduna Rashtriya Pellets lomina ke Fort IRB ki Commandant Pramesh Arambam na Parade Commander oiduna Army Assam Rifles BSF CRPF Combined Manipur Rifles Combined IRB Tara Suba amadi Taramathoi Suba IRB Civil Police Imphal East amadi West Mapan Suba IRB Mahila Battalion Nupa amadi Nupi ki NCC Contingent Combined Van Platoon ge contingent singna piba salami Governor na okay Manipur gi Governor na ek Manipur Governor A.K. Valana Ningthou Panwa Leibak Chaunga Hena Punsinduna Sovereign Oiba India ma sembagi Manglana do Sardar Vallabhbhai Patel na mangfau na hanke Mahakna makhatana Manipur government na paikhatpa tongan ba mission amadi schemes singna lamdam asigi miyamda kanaba pire tongan ba section khuding maktagi Leibak asigi service tawriba singbusu thagatpa phongdoke ngasigi Rashtriya Ekta Divas asina apunbagi masak adu hena chesin halasi haike Our state is closely knitted with different communities of people of various cultures, histories and languages. For generations, we have shared resources, work and a sense of brotherhood. This diversity does not divide us, it supports and strengthens us. Manipur's daily life reflects the true spirit of unity. The Imams have long stood at the forefront, leading movements against injustice and driving progress. The women of Ima Cathedral in particular have been pillars of state's economy, shaping its growth through resilience and enterprise. Across the hills and valleys, the women of Manipur continue to show how their hard work sustains families, strengthens communities and keep the spirit of state alive. Our festivals, whether in the hills or the valley, carry a shared rhythm of sowing and harvest of joy and thanksgiving. When we join each other's celebrations and encourage our children to learn each other's songs, we transform culture into a bridge of connection and unity. Thaurang makha satharakpada aikhoigi apunba saktam haina mingthonba Government Dance College ki artist singna lanthokpa dance choreography amasu utkibaga loinana National Anthem saktuna ngasigi thauramadu loshinki Rashtriya Ekta Divas Kamari Lainena Manipur Police Department Sinduna Van Display gi Thauram ama Mapal Kangjebungda pangthokre Manipur Police Assam Rifles Army CRPF amadi VSF ki tongan ba band party singna sarugyaduna pangthokiba band display aduda Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana athoiba mithunglen sin oike amadi Thauram aduda MLA Singh Civil amadi Police ki makok thongba official kayasu sarugyaki Tungi yumbi wariba naha singna masama u fana iraiba ki khanba made kathokpa yauna mirol ama sagat pangamlabadi India si Viksit Bharat
2047 oinanaba hotnabada mai pakpangamgani haina MP Ningthau Laisemba Sanajaubna haikre Sardar Vallabhbhai Patel gi chamaga yankairak suba mapok kumunga mari lainana Imphal East DC complex da leiba panchayat bhawan da pangthokiba thauramasiga mari lainana wafam sing asi phongdokhebani Thauramadu Lamlai Assembly constituency gi MLA case Ibomcha Imphal East Assistant Deputy District Magistrate Ningthaujam Johnson amadi tongan official singna sarugya ke loinana Imphal East leiba tongan ba school singi mahiroi kyana sarugyaduna Unity March khongchat ama MP Ningthau Laisemba Sanajaubana Lamthaduna Konung Mamangda Leiba Vodasandra College Fawba Chatke Sanajaubuna Mahaka Taraduna Iron Man Hainoriba Sardar Vallabhbhai Patel gi mapok kumon asibu India gi Prime Minister na thauramasi asoba thaudang lauraga pangthokle Sardar Vallabhbhai Patel na India gi damak singthaningai oiraba thabak thorom kaya ngasisu aikhoina ningsingle India se hiram kaya da sothana lairiba asibu menkhanana bagi damak Prime Minister na naha singda ahenba mideng thamduna anoba India ama sagana na bahonaduna tungi mideng thamduna Honaba Changli Amadi, Haugalakliba Naha sing the spirit of unity Tamduna, Achoba Manglan Ama, India Gidamak Tamba Pamli, Loinana, India, Semilon the Lakadoriba Chahi, English and Nimfuga Taret, Asida, Achoba Hombama, Purakpa, Oregane, Masina. India Sibu Sen Thungi Fibum da Chokotpa Oiduna Mipung Kudimakna Kanagomba Amatagi Mateng Yaudana Isana Isada Hinjaba Ngamjutuna Mipal Tang the Bahabadu Oiduna Malem Pumbada Mateng Pangba Ngamgadoribani Hauzik Matamda Naha Werbasingna social media sing the Aranba Maong the season of Tengere Masina Kunai Asida Achoba Amangba Ama Itil Pibatanatana Kanagomba Furup Amada Upon Bagi Saktam Sagatpada Akaiba Lakadaba Oregade Naha Singna social media season abada Wakal Kantananaba Apil Tauke Loinana Ireibak Nungsiba Haibasi, how Kiba Puaribu, Kang Nainaraga, Nungsiba Dubune, emotional Amadi, sentimenta Ireibak Nungsibana, Laibak Nungsiba Yaroi, Hina Fongdoki. Asibumba, Universida, Economy, Tanzania, Garida Makahabu, Tanga, Apurva Bhai, Amadi Sabirame, Adu Bharat said, Ekoi, Hiram Kayaga, Sotana Lady. I was Sotana Lady, said, Masi, Mekanaba. Bharat ke रूप में प्रधानमंत्री ने कहा तो ये हम यहाँ पे मतलब नसी कोई मांग नहीं ना युद्ध सिंह से हमारा ये हमें मांग स्वाय ना है मधुदी कोई भारत से निर्माण करने में होना पड़ा अनुभव भारत हमारा सेवा सगन होना मतलब अदुगुम्बा अमृत तेरी है वही अमृत की मशक हो रहा अदुगुम्बा कोई उनकी जनरेशन से मस्जिद ये हम मस्जिद ये ना है अदुगा करम है ना अदुगा youth सिंसिता अदुगा spirit of unity अदुगा patriotism ये ना civics responsibility से नसे नहीं होगा National Unity Day Gamari Lainana 9th IRB Mahila Battalion Sinduna Run for Unity Pangthokre Unity Run Adu Khumal Lampak Laiba 9th IRB Mahila Battalion Tagi Hauduna Manipur Assembly Fawba Laktaba Tungda Amuk Halaktuna 9th IRB Mahila Battalion Ta Lamthung Fam Oiki Unity Run Adu da 9th IRB Mahila Battalion ke Commandant Haubam Sangamita Deputy Commandant Zini Thoidingzam Deputy SP Rajkumar Deputy SP Rai Kumar Women Inspector Elangbom Gita, NSA Mahirui Singh, Mahila Battalion ki Prashnan Singh Sarugya ke Unity Run Adu Loishilakpada Sarugya ke Singh da Certificate Singh Su Yenthoke Thoramadu ki Matang da 9th IRB Mahila Battalion ki Commandant Haubam Sangamitana Southkot pa India Southkot pa Manipur ama oibada Unity amadi integrity haibasi yamna maru oi haiba Ningsing duna ngasigi Run for Unity asai pangthokpani ngasigi numida sida Unity Run asiga loinana wasak lomina duna aikhoi gi thodang sing lomina nabagi achet pa phirep adu amuk hanna Ningsing Minasi Haiki. Aduda koi leiriba koi gi chhatra myam loi yaubiri sida da koi mahila sing loina mak koi nation building Manipur building da loina mak achawa thodang loina lawdori bani aduna ngasi kauba numit sida koina chenjeraga sida koina plates to lawraga duga koina effort thadagani haibagi lohona adu ningsing jabani District Police Thawbal nasu District Police Headquarter Thawbal dagi Khongjong Kheba Singh Fawwa Mini Marathon Unity Run Chenduna Rashtriya National Unity Day gi Thauram Pangthokpaga loina Khongjom War Memorial Complex ki akoibada uchara kaya thakhe amadi Mahiroi Singha Interaction Program amsu pangthoke Mini Marathon adu District asige SP wariba Manoj Prabhakar M na District Headquarter dagi lamthaduna Police Personnel Singh BSF amadi CRPF ke personnel kaya na
Khongjong Kheba Ching Fawa Chenke Amadi SP na luchingduna miyam puna Rashtriya Ekta Divas ki wasak lauminaki Thauranga mari lainana SP Thawal Manoj Prabhakar M na Sardar Vallabhbhai Patel na Laibagasi Apunbagi Saktam Sagana Naba Honaramba Kaya Adubu Ikai Kumnabu Utpa Oina Amade Ngasigi Naha Singna Mama Laibak Punungsiba Punbagi Saktam Bunungsiba Amade Laibagasibu Ngak Senduna Thamningbagi Wakalon Adu Fahonanaba Pandamda District Police Thawalna Ngasigi Unity for Rangi Thauramasi Pangthokpani Haiki And for the unity, integrity, security, and to ensure the internal security of the country is maintained. And after that, we also planted trees, considering the future, considering the environment protection, and for that reason. And the same day, on the same occasion, various police stations and OPs, they will also be organizing their own events to mark this remarkable day on 150th day of Sri Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel gi Chamaga Yankairak Suba Birth Anniversary gi Thauronga Mari Lainana Laibak Sinba Thungna Pangthokliba National Unity Day gi Thauram Ngasi Bisnupur dasu Pangthokre District Administration Bisnupur na Sinduna Pangthokiba Thauram aduda Tidim Lambi gi Block Lamkhai dagi DC Bisnupur Puja Elangbom ADM Toijam Open Ro Yauna District Level Officer Singh Amadi Sanroi Kiana Sarugyaduna District adugi Deputy Commissioner Puja Elangbom na Lamthaduna Mini Secretariat Complex Fauba Reliama Chalaba Matungda DC की कॉन्फ्रेंस हॉल दा नेशनल यूनिटी डे गा मरी लेना DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम ना वासक्सु लौके थरमदु गा मरी लेना DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम ना इंडिया बु निंखा तमना न बखोनबदा मतमदु दा चौब थौदांग लौरंबा सरदार वल्लभभाई पटेल की थौना महाकना खंजरंबा मपांगल कनबा इंडिया मा ओहेना न बखोनबदा आइखोय अपुनबगी थौदांग अमदे लैवासिदा लैमिनोरिबा खुदिंगमकना ममा लैबाक नुंसिबगी वाखलोन पोक्तुना मिखा पोंदबा इंडिया मा ओहेना न बखोनबदा आइखोय खुदिंगमक पुन्ना थौदांग लोमिनरसी हाइकी ngasi rashtriya ekta divas ki numit se da khoi bishnupur district da khoi gi DLOs myam aduga khoi gi angang sing youth sing myam na punna khoi unity rally ama chachare aduga chatpa lorga khoi ngasi unity pledge hai na khoi Sardar Vallabhbhai Patel gi magi numit se commemorate tawraga khoi punna khoi gi for the country, for the unity of the country ki damakta khoi mayam loina ngakani aduga mayam khoi country ki hanaba and development ki da khoi contribute tawgani ena mayam punna khoi pledge lominare aduga khoi makha taba khoi gi sigi numit se khoi commemorate tawnaba khoi makha chathajawi CISF Unit ASZ Imphal nasu National Unity Day thauram pangthokpaga loinana Unity Run pangthokre Wangoi Police Station asunga si Unity Run pangthokre Naha Singha Police ka mari fagana ba Naha Singh bu mayai kaba sinjak tagi lapthok handuna afaba lambida lamjing nanabagi pandamda Mayangfan Police Station asinduna National Unity Day gi thauronga mari lainana Run for Peace and Unity haiba thimda Mayangfan Police Station na konbada laiba Sports Academy amadi club singi sanaroi humfutara nithoina saruk yaduna asang balamjen ama ngasi ayuk pangthokre hariba lamjeladu Mayangfan Police Station gi mapadagi lamtharaba matungda Bengun gi Khong ahanbi machin yawraba matungda police station mapada amuk lamthungpham oike asangba lamjen adu da Santheldagi Suranjoy Boxing Academy Uchiwagi Sanroy Mayang Langbom Mirasna ahanba Kumbidagi Sarita Regional Boxing Academy Mayang Imphal gi Sanroy Nongmaithem Thoithoiban Anisuba amadi Ukruldagi Sarita Regional Boxing Academy Mayang Imphal gi Sanroy Ngarin Mina ahum suba mana fangki bagaloinana lamjel loi tarada khangatuna consolation prize biduna Sanroy Singh pungning thogatki Sardar Vallabhbhai Patel gi chamaga yankairak suba birth anniversary thauramga mari lainana December 3 fawba sathagada Sardar at the rate of 50 Unity March campaign Kaksing District su mapung fana pangthok nanaba sem sare haina Additional Deputy Commissioner Kaksing P Santi Kumar na phongdurakli India government ki Ministry of Youth Affairs and Sports ki makhada Mera Yuva Bharat Thawal na sinduna pangthokpa pauge mifamatuda Santi Kumar na makha taraduna Sardar at the rate of 150 Unity March campaign asigi manung channa national level gi thakta tongan ba hiram kayada athoehen tanarbagi thauram pangthoklabasu district asigi oina su school amadi college singdasu tongan ba hiram kayada athoehen tananabagi thauram pangthokani miyamna su mybharat.gov.in da changbiduna online da register tobiduna sarugyabiu haiki paugi mifamadu da mybharat Manipuri State Director
L. Marjit Kumarna Thani Chufna Sathagadaba Sadar at the rate of 150 Unity campaign as a Youth Affairs and Sports ki Union Minister Dr. Mansukh Mandaviana Thasigi Taruktage digitally launch Togduna December Taruk Fawa Thani Chufna Tongan Bahiram Singaloina Pangtokadaba campaign Amane Masidamiam Namapung Fana Sarugyabiu Haiki. Timeline sina koina na sagi pat jatra satri yawang da koina pat jatra sidi koina tarik kununga yawang singa da koina koina mafum chaba matam chaba amakak koina decide tawjage pangthok da pat jatra amasum preventing mayam sida satra na haro amasum leiriba project section khudi moina support tawiu koigi hariba sada ega 150 celebration se bahan si ko sin successful haini apun jage Buffer zone haina ngamkhai thamjilaga maitai sing national highway amade Imphal Valley dagi chatkigadaba lambi singda maitai sing sarhal driba segi mayokta imagi mairagi president Thoktom Sujatana High Court of Manipur da PIL thakre korasina mathang thagi tang taraga tareta case list tawkhre PIL aduna high 2023 gi May gi tang ahumda Churachandpur dagi haurakhiba irang aduna maram oiraga yum kaya mai thakhiba mioi kaya lanjena khiba aduna maram oiraga union government na army amade paramilitary forces sing deploy tawduna state asigi manungda buffer zone semlaga nakalani khandoklaga khaidоклага leinanabagi thabak paikhatle khongthang adubu khudaki oina lokhatpa khongthang ohenbagi mahutta nakalani gi tokhai ba lehnanabagi ngamkhai oina ohelakle maduna maram oiduna national highway major road singda valley da leiba maite sing chatpa yahan kidre masimakta tokhai na leinanabagi maram ohelakuna maite sing checkpoint kharadagi handokna chalhan kidre 2025 ke September mari da PIB gi khuthangda suspension of operation su renewal gi mari lainana thokpa press release amada Imphal Dimapur lambi national highway number 2 da commuter amasung pochai puba Sing free movement yaragani high krabasu kuki jo council na highway makoina thingbane nakal anigi mioi amata buffer zone lalaga chatpa yaroi sanctity ngakadabani haina khanghalaki balai September taraga mangada amukuki jo council na free movement yaroi haike village volunteer coordinating committee na su PIB gi wafam reject tawbuga loinana maitai sing kuki jo area da separate arrangement sin river fawa changba yaroi haina khanghalaki union government ki thazaba pirabasu maitai sing valley da fazilaga thamlei chathokpa trade healthcare education ge mari laina ba chatpa yahandre buffer zone Manipur manungda facto borders oire masi state asigi unity integrity ikai khumnadaba Khaknatana constitutional guarantees sokhan bane constitution ke article 14 19 clause 1d 19 clause 1g 21 amasung 301 na piriba fundamental right violate tawne union amadi state authority na unlawful groups na athing ba pihan ba ase article 355 301 gi matung inna constitution gi wang badani high court of Manipur na hirama sida mirang sangbiraga fundamental rights sing fangan view rule of law lai haiba utbiu lamdamasagi citizen coding mark national highway ani National Highway number 2, National Highway number 37, Ascent Highway 1 amade public road singda chatpa yahanbiu buffer zone amade National Highway da maitai chatpada thingjilebasi unconstitutional illegal amade void ne lauthokpiu neutral central forces deploy taraga chatpa yahanbiu High Court ki mireng makhada high power monitoring committee semlaga hairiba singa se yengsinbiu haina palle High Court of Manipur gi Chief Justice M Sundar amasung Justice A Guneshwar Sharma gi bench na mari lainaba respondent singi council singda PIL asiga mari lainana notice issue tawkre mathangi hearing November gi tang taraga tareta list tawkre IDP singna Changai festival pangthok pidanaba haiba wafam kokomina mapung fana sawgatli haina kokomi gi coordinating convener yumkhaibam Surya Kumar Khumanna ngasi lamfel da leiba kokomi gi office ta pangthokpa pawgi mifamda fongdokre pawgi mifam aduda kokomi thaupuba kaya amadi women wing gi thaupuba kaya so sarugya ke Surya Kumar na makhata na haikibada 2023 gi May ahumdage lamdamasida thokiba irang asina maram oiraga miyoi listing humfurom IDP sing mayumda hanjinba ngamdana relief camp kaya da leire IDP sing masamasa gi leifamda lengak na hanjil hananaba pikhiba thajaba ngasi fawba ngamdana leire aduga lengak na Sangai festival pangthoktuna Malem gi miyam da Manipur Santi oire haina tahananaba
होनाबदा कोकुमीना याबा ngamloi December thada IDP sing mayumda hanjil hangani haikiba thabakta onthokpa ngamdaba Jiribamda chahi nauriba angang amadi nupi kaya hatkiba ngasi fawba miyamna kawba ngamdana leiribani Tanjasida government na sinduna sangai festival pangthokpa matam chaba oide lamdamasida shanti mafung fana hanjilaba matamda festival ase pangthokpa na achumba khongthang oigani madu natrabadi IDP amadi kokumiga chatminariba luf kayana khongjang kaya sangsilakpa yai haiba wafam thamki IDP singi committee na sangai festival se to da fagani habegi oiba athing mamma la pase masi ekoi support to hom thui masi ekoi sagot le habani koko IDP sing mai mai kai da hanjen da national highway se pe ya da mayam si mathang free o hen da solution se lusil laga di sangai festival to ba ka shu kai de ba sigi mayam se loine hing goi ifun thamagan da uji lei ba laingak na pot mayam si namsil la thamagan da sangai festival lom da hena mai usil pusida IDP sing se khama ngamak da ba haidare makoi sing ji final ba hongnur ba throk da na uji makoi khulau laulokne ba Kokuminasu aikoi thangaiba khongthang si asumba khongthang ne haiba go loina sangai festival se miyang sentiment ubiraga handokhigadabani adugo loina laingak na thamgiba thajaba mayam do December thagi manungda leiriba IDP sing lising humbuena mayum makai hadoga tonga ba relief camp da lei miyam se hanjinna bagi thabak pathokigidabani laingak na pigi thaje metungna more amadi chuchampur amadi kangpok be mogu su hanjinna bi khongthang se matam chana lakhotpa tangai fadi Kukuyi land sekiba migi masingdagi lambi fatabadagi ufulna lok thungduna laikidaba migi masingna hen gadawre lakliba November gi tang ahum fawgi manungda kumbidagi wangu fawgi lambi asi kolas thaduna semjindrabade mathangi thangnaba numet November gi tang mari dagi kumbi wangu lambi thingba yauna kanba khongjang sangsilagane haina kumbi lamlong da pangthokpa paumi singa unaba amada kumbi lamlong gi nupi kayana fongdorakle ngasigi paumi singa unaba du da sargya kiba Indu Kobi nupi amana hai kumbidagi wangu fawgi lambi ase thengkhang kayarakta semjinbina ba haiduna mari leinaba kayada haijaduna amadi taknaduna lakhibane masida natana chadawong miyamdagi sel kharga fawba lambi ase chatnaba yananaba maongda senjinba fawba haururabani adubu lambi ase makha haithaba Singini Khanbagira ngasi fawba sembidana lairakpa asi khoisaunaraba kumbi lamlonggi nupi singna kumbi praja khudingbaki mahut sinduna ngasidi mideng sangbidriba kumbi gi praja singidamakta khalaga mapi mapa leitraba kumbi miyamgi damakta lambi thingnanabage firep asi laurakpani haiki mahakna hai lambi gi hauzik oiriba fibam asina lambi asigi nakyata leiriba ahal oiraba miyoi kaya amadi narakpada hidak leinanaba honabada pharmacy gi sendon Oiba fawba yaunare lambi ase nong churagana laikhomna chatpa yadaba nungsa saragana ufulna chatpa yadaba ngarang kumbi lamlonggi mafam asida Indian Army na soiduna kapthorok maruna dukan phamba miyoi ama nongmai maruna panduna sokhiba adusu lambi gi oiriba fibam asina thokhibane haiba army na fongdokrabane maram kaya asina November gi tang ahum fawgi manungda kumbidagi wangu fawgi lambi ase kolas thaba haudrabade thangnaba numet November gi tang mari dage kumbi wangu lambi asi matam kaktana thingjinanaba firef lauri haiki Bot aina taule re lambi se handa setana maram di lambi se matai se leiriba ahal lamanamadi ima iben sing se mathangi bot akhoi nangadaba mandre amuk te ging birula pharmacy gi paisa thina na bo honabada isa gi tuition fi bawo thiba ngamdre ngasi ai khoi se kayam koino ot chi doi noi se ngasi so mo hange wangu tu kumbi da gi na sat na bo honabada kayam wai koila thani sahi pharoi khanna de kai koila thade masi kari gi no bot matam na tragna khoi se tingkan koino ubibra nong sudra kandana ofun na satpang ngamdaba nong suba kandana nanthubada nungti gi noini ising amuk saibiranin ising saiba pungai phade ofun ngakta tarik ahum bawagi manungda he koila thadragadi ai koi akanba action changselani sibana ba khanga roiba mari leina bo thori singna akoi gi matai se sembadi horame masidagi semdagardi akoi sa marini subinumita akoi ban horan All Manipur Dialysis Patient Association Astinduna Kaishampa Laimazam Laikai dege Hauraga Rajbhavan tamna wakat khongjang satkre wakat khongchat adugu saruk yakiba chongtham Lakshmina Pm-Istv amadi Pm-Istv gi khuthangda private hospital singda layang khibagi pithokpham thokpa senfam lainga ki maikei degi pithoktabadagi private hospital na Pm-Istv amadi Pm-Istv gi card ki khuthangda layang balakpa patient लौदबगे वारेफ लाकपा सिना किडनी पेशेंट लिसिंग अमरोम सीबगी फिबम दा लेरे नवंबर गी तरुक तगे Pm-Istv अमदी Pm-Istv चनरो हाइबा वाफम गी मतंगदा मणिपुर गी गवर्नर दा मेमोरेंडम पिशन खिबा लेरे अमदी उननबा अपॉइंटमेंट पिबिनबा हाइख्रबसु ngasi फॉरवर्ड तुमिन लेशन बा हाइबसी यानिंगदे मरमदुना पेशेंट सिंगी
खोलाव गवर्नमेंट की नाकोंग यौननबा अमदे पेशेंट सिंगी अवाबा खंगपिननबा वाकत खोंगचट असी चटपने हाइकी तुंगदा इम्फाल वेस्ट पुलिस टीमना वाकत खोंगजंग सलिव सिंह अदु बीजेपी ऑफिस मपादा थतुना थमलबा मतुंगदा लैंगा की AVHIM की नोडल ऑफिसर लाक्तुना पेशेंट अमदे इमुंग मनुंगी मियोय सिंह उनदुना वाखल तामिनरबा मतुंगदा हनखी प्राइवेट हॉस्पिटल डायलिसिस पेशेंट में नोटिसन नवेंबर की डेट 6 Pm-Istv Pm-Istv डायलिसिस ट्रीटमेंट से यारों तो बेनिफिट फंगों कैश पेमेंट तौर ट्रीटमेंट मखा है मोगी Pm-Istv Pm-Istv की कोल पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल पीगदब सेंथम कोल सिंधुबनीना डायलिसिस तौगे है कैश पेमेंट तौर है नहानी ममान थादे गवर्नर मेमोरी पिछले अपॉइंटमेंट की चीज़ हजिंग्रे अतई अतई मैं उन्नरगा तौरे गवर्नर की साइड रेस्पॉन्स हौजे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की चीफ इंजीनियर एन सुभाष थबक की पोथाबा मतम हेलबसु सांगदोक्तुना थंबा यानिंगदब फोंदोक्तुना डिपार्टमेंट असगी इंजीनियर वाई मुनिंद्रो मंगांगना मणिपुर हाई कोर्ट थाबा केस अमगी वाइल्ड जस्टिस अनटेम बिमोलना रिजर्व तौख्रे हौजिक चीफ इंजीनियर ओइरिबा एन सुभाष थबक मतम लोइबदगी कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगहुमदोई की अप्रैल अमदगी अप्रैल 2024 की मार्च कुंट्रागा मथोई फाउब अहानबगी ओइना सर्विस एक्सटेंड तौखे मदुगी मतुंगदा 2024 की अप्रैल अमदगी 2025 की मार्च कुंट्रा मथोई फाउब अमदगी 2025 के अप्रैल अमदगी 2026 के मार्च कुंट्रा मथोई फाउब मथंग मथंग सर्विस एक्सटेंड तौरखिबने हाइरे असुमना सर्विस एक्सटेंड तौरकपासिना महाकी मतुंगदा प्रमोशन कारकदबा इंजीनियर सिंगदा सोकपन मरम ओरगा थौंगसी यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाई मुनिंद्रो मंगांगना मणिपुर हाई कोर्ट केस थांगत की हाइरे केस असगी हियरिंग लोइदुना अरोइबा ऑर्डर पिननबगे हौखिबा अक्टोबर 23 ऑर्डर रिजर्व थमखिबनी हाइरे इम्फाल आर्ट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सिंधुना अनिरक सुबु ओइना नुमित होमनी चथगदबा स्ट्रीट आर्ट एग्जिबिशन ngasiदगे इम्फाल आर्ट कॉलेज ता होख्रे हौदोकपगी थरमदुदा इम्फाल आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के दिलीप कुमार अमसुंग रिटायर्ड लेक्चरर TS हेरामनीना मरुएबा म्यूजिंग ओइना सरुग्याके ngasiदगी नवंबर 2 फाव चथगदबा आर्ट एग्जिबिशन असगी मनुंग चन्ना आर्ट कॉलेज असगी महिरोय सिंगना येकपा तोंगान तोंगानबा पाउजेल पुबा लाइसिंग उटले आर्ट एग्जिबिशन अदुगा मरी लैनना इम्फाल आर्ट कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट यंकोपम जोविताना टॉप टॉप मौंग अमा ओइना लंबीदा चलिबा मियोय सिंगना आर्टिस्ट कया लैरे हाइबा खंगननबा अमसुंग लायेकपा पामजबा कयाबसु पुंगनिंग थौगतपा ओइना स्ट्रीट आर्ट एग्जिबिशन असि पांगथोकपनि हाइखे अखोई आर्ट अमा सिन मकान दा अखोई से कन्फाइन प्लेस अमा दा दुम तौबसे सिदगी हेना मपान चाउथो हल्लागा हादि मयाम दसु अखोई आर्टिस्ट अमा सुमाइना ग्रुप अदि कॉलेज अमा सुमाइना लेरी मयाम वर्क तौरी हाबसे सुगुमसे उलहनिंगबा खंगनिंगबा अदि मयाम प्रमोट तौनिंगबा लेरगा सुमाइना तौहनिंगबा हादि सोसाइटी सिगा फजना कनेक्ट तौनिंगबदो अदुगुमबगी ऑब्जेक्टिव ओइना थमजरगा अखोइना सिनजबने अखोई कॉलेज छात्र लोइनमकना तौबने अतोपगदी तौद्रे अमुक फाउबा अखोई कॉलेज खतना सिल्लगा सुमाइना चही खुदिंगी पांथोकजबनेबा अदुगा मतुंग ताबदसु कुइना अखोई मयाम चथरगा तौगे हेना चाउना तौथोकपजु ngamnaba तौगे तौबनेबा अदो होजिकी ओइनादि दुम पिक्तक ओइना हाबा हौदोकपगिदि अखोई मसेन ओइना तौरगा पुन्ना तौबिनाय हाइता लान तौग मतुंगदगी बेस तौरगा येकनाबसु मयाम याउनै अदगी होजि अखोई मणिपुरगी लोसला थंबा फजाबा अदगी नुंगबा वहानथो आथ्रा हनिंगबा मयाम दसु बेस तौरगा येपा याउजै अदुदगी तोंगाना तम्मीबा ओइबनिना सिबाउगी तम्मी हाबगी अदुमाइना खुथारा येपसु दुम याउनै हाइता महिरोय लुपमना मेडियादा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की मणिपुर की मनुंग चनबा ममिंग लेरबा DM कॉलेज ऑफ साइंस की मखादा हांगिबा वोकेशनल अमसुंग स्किल की तंफम ओरिबा DM कम्युनिटी कॉलेज DDU कौसाल केंद्र की मतंग दा मिंगसट थिबा याबा अमदे प्रोफेसर L हेमचंद्रबो लेबाक मियाम दा लान ओहननबा होनबा मखाताना तौबिरक्तनबा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट खांगेबम चलांबना पाउमिसिंग उनबदा फोंदोक्रे महागना मखाताना हिरमसिगी मतंग दा DM यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की माइकेदगी थिगलुबदा हाइरिबा वाफम सिंगसी अरानब ओइरमले मरमदुना मखाताना DM यूनिवर्सिटी की मखादा लैरिबा खुदिंगमक कनागुंबना मरम चादना मराल सिदुना मिंचथिननबा तौबिरकनु करिगुंबा खंगनिंगबा लैरबसु DM यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी सिंगदा हाना खंगहन बिरमु हाइके लोकल पाउसे सिंगदा अमदी मीडिया सिंगदा DMU की मखादा लैरिबा इंस्टीट्यूशन सिंगी मरमदा नत्रगना यूनिवर्सिटी सिगी मरमदा कोई मिंचथिबा याबा थबक थौरम अमता एनी थर्ड पार्टी अमा लाकलगा तौबी दनबा खंजरी
यूनिवर्सिटी असिगी स्टूडेंट्स यूनियन हाबदी DMUS सु लेना यूनिवर्सिटी असिगी मनुंग चन्ना लेजरीबा इंस्टीट्यूशन अमदी ओजागी इमेज सोप याबा वफम कया हन्ना मीडिया दा खोई खुनेकी ओइबा याबा मओंगदा SSUM ना थमकपा असि यामना लाइबक थिबनी मखाताना मीडिया दा खोई अवाय अखुम तौनदनबसु खोई निंगसिंगजरी इंस्टीट्यूशन असिगी मतांगदा थंबिनिंगबा नत्रगना एनी प्रूफ एंड एविडेंस यावरगा खंबिनिंगबा नत्रगना अखोई कंप्लेन तौबिनिंगबा पुनमक लेरगदी अखोई DM यूनिवर्सिटी असिगी हायर अथॉरिटी नत्रगना अखोई DMUS सुदा अखोई खंगनबिनबा हाइजरी विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 को मनुंग चन्ना पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस इम्फाल ना जेनिम्स ब्लड सेंटर के खुशमनरगा ब्लड डोनेशन कैंप अमा जेनिम्स ब्लड सेंटर दा पांगथोखरे विजिलेंस आवर शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी हाइबा वखलोन दा पांगथोखिबा ब्लड डोनेशन कैंप अदुदा पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस इम्फाल की स्टाफ कुनगमंगा रोमना EPK ब्लड डोनेशन कैंप अदुगा मरी लेनना पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस इम्फाल की हेड मनासी चक्रवर्ती ना इगी मथौक तारकपदा खरद ओरबसु मतेंग ओइननबा पांदमदा ब्लड डोनेशन असी पांगथोकपनी ब्लड डोनेशन कैंप असिदा पंजाब नेशनल बैंक सर्कल ऑफिस इम्फाल के स्टाफ सिंगना ब्लड डोनेशन तौबा सिदा सरुक याबगीदमक थागतपा फोंदोखी This week, our Vigilance Awareness Week is going on from Monday to next 2nd November. So during this Vigilance Awareness Week, we are organizing a blood donation camp here. And it is a noble cause. So Punjab National Bank always come with the society and try to extend all sort of help to the society. Over the coming period of times, we will again organize such type of camps. Houzik Pogam Rectan Atember Break Amatang Luxury. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Sangai tutorial kwa kathen gi class 10 amadi 12 ki revision course ki admission form thaba hausare class 12 ki oina lakliba November 3 tagi class hausare gani loinena class 10 gi na December 1st week tagi class hausare gani sahi kuding gi position holder kaya puthokliba coaching center asida ben amadi hostel gi kudong chapasu nubi gani matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Regional Institute of Medical Science की Organizing Committee of Swasthya Action Plan 2025-2026 लाया कर्ल्स नशिंदुना थामा चुफना चथरखिबा स्पेशल कैंपेन 5.0 लोशिनबगी थौरम अमसोंग अवार्ड येंथोकपगी थौरम रिम्स की जनरल OPD कॉम्प्लेक्स पांगथोकरे थौरम अदुदा रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा रिम्स के MS प्रोफेसर एन संजीव अमसोंग नोडल ऑफिसर SAP 2025-2026 प्रोफेसर Y गोविंदराज नमरवेबा प्रिसाइडिंग मेंबर सिंगोइना सरुग्याखिबगा लोइनना डॉक्टर सिंह नर्स सिंह रिम्स की सेक्रेटरी सिंह अमदी वॉलंटियर सिंह सरुग्या के थरमदु की मनुंग चन्ना अवार्ड सिंगसु यंथोके थरमदु को मरी लेना नोडल ऑफिसर SAP 2025-2026 कया कर्व रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस प्रोफेसर Y गोविंदराज सिंह ना थामचुफना पांगथोकिबा स्पेशल कैंपेन असगी मनुंगदा पांगथोकिबा थबक थौरम सिंगी मतंगदा वाफम कयामा फोंगदोकी or tentative targeted things we have put during the preparatory phase, we could achieve all of them, all the parameters 100% and in some conditions more than 100%. Now there is one thing also, those equipments, e-files and or whatever is condemned articles and other things is supposed to be auctioned or scraped and then amount has to be generated from it. हौखिबा अक्टोबर 23 की नुमिदांग पुंग 3:30 रोम ताबदा लुवांग सांगबम ममांग लाइकाइदा डायमेंसिया नारबी चही 63 रोम सुरबी नुपीमा हुरान बसंगलकले हाइना फुरकपा महाकी इमुंग मनुंग अमदि कोइरेंगई कैथेल की मैरा पाइबी सिंगना पेंदब फोंदोरकले मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबा मदा लुवांग सांगबम मचाई ममांग लाइकाइदगी नोंथोंगबम असाला ताना फोंदोखिबदा महाकी अपोकपी कोइरेंगईदगी लाइस्ट्रम मेमचा सही 63 डायमेंसिया नाबना मरम ओरगा महाकी मरक्ता थमलकपने
महाकी मनाक्ता थमलकपनी हौखिबा अक्टोबर 23 की नुमिदांग पुंग 3:30 रोम ताबदा युमदगी थोखिबदगी थिनकी नुमिदादुदगी लुवांग संगम ममांग लाइकायदा लेबा येंखोम सुनीता कौबा अमगी युमदा चंगलमी हाइदुना मयाम चंगदुना तमथिना फूरगा थमलंबा थेंगनकी थौदोक अदुग मरी लेनना हैंगांग पुलिसता वाकटपदगी चेनबनी हाइबा मियोय अनि फाकी फारबा मियोय अनि अदु विक्टिम ओइहौरिबा इमुंगदा करिगुंबा अमता हाइरमदना थादोखरे मयाम फूबदगी सोकलबा हल अदु हौजिक अरुबा फिबमदा हॉस्पिटल दा लाइकटनदुना लेरि हाइकी आई इमा वखल चोइरबा अमदा मोइना तमथीबा मोंगदा फुबीरगा मरान कैसु लेतबदा आई इमाबो अदु थीना फुबीरिबजे लेकाय अदुदा लेरिबा मियोइसिंगना मरान लेबा मियोइसिंग अदु लोसिनदना थम्बीबगी महुत्ता मतेंग पांगविदना लमदम मसिदा लेरिबा मरी लेनबा संसान खुदिमक्ता इमागी वायल चथाबदा मतेंग पांगवियो थरोमदुदा कोइरेंगे केथेल नुपी लुफ के वाइस प्रेसिडेंट सापम गोमतीना मसागे अनाबा लेदबी नुपी अमा युमदा चंगलके हाइना तमथीने हेक्ता फुबा से मियोइबगी मिनुंगसी यावदबगी थवोंगनी लाइकायदुगी मैरा पाइबिना मरा लेबसिंग लोशिनबिगनो पुलिसना मरा लेरे हाइना फारबा मियोइ अनि मरालगी चराक पीबगी महुत्ता थादोखिबसु यानिंगदे हाइकी पुलिससिंगजिना फुरिबा मी चेनारिबा मी अनिदो फारे हरगा तुमिना थादोखिबजे अखोय कोइरेंगे मेरा पाइबिना दुकी मतिक पेंद्रे अनाबसिना सीबा संगबा खंगना लेरे सिगी बरक सिदैदा मोइना लागा कैनो कैनो कमाइ तौरिनो ना हंबगी महुत्ता पुलिस का मानारा मोय सो सांग खरा तिनरगा थादोखिबा हबजे अखोय दुकी मतिक पेंद्रे अदो जिउ जिचु अखोय कोइरेंगे ना पामजबदी मोइ लेकाय की मेरा पाइबी खुल लेकाय फुरिबसिंगदो कोखटबिउ मरी लेनबा मयाम सिदा थिगलगा अदुगा सुमारान पिसार तोबिउ हाइरिबा नाबजों तो कनबिउ Igniting Young Mind Through Science and Speech Haiba theme da Regional Outreach Program gi sarugam oina National Speech Science Symposium Manipur University ki courtroom da pangthokre Manipur University ki Physics Department na sinba symposium aduda Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendra MU Physics Department ki Head Professor Dilip Kumar SPO ISRO ISRO Bangalore ki Deputy Director Dr Praveen Kumar amadi SF NESA C Silong ki Scientist Aruf बोरगा हेना सरुक्या के थरोंगमरी लेनना MU Physics Department की Assistant Professor इरोम अवलुना पांगथोकलिबा सिम्पोजियम असिना लमदमसिगी महिरोय सिंगना स्पेस साइंस ता हेना थवाई याउसननबा अमदी SPO ISRO की साइंटिस्ट सिंगा इंटरेक्ट तौबगी खुदोंग चाबा पीरी महिरोय निपान रॉकेट साइंस रोवर AI terrain mapping na chingba yawa presentation kaya ama symposium asida present tawre makhoi nipan gi manung degi ahum khangatuna mathang chahi February thada Silong gi nesak ta pangthokpa national symposium da sarugya gani haike मुखोइना तौजबा रिसर्च वर्किंग की मतंग प्रेजेंटेशन तौबनी मनि पिरैबा टॉपिक सिंग सिसु याम इंटरेस्टिंग होइबा वेना खुदा मोइना हारबदा वेगे एस्ट्रोसेट की लेक्स पीसी लेक्स पीसी की डाटा सिनरगा वेना बाइनरी स्टार की प्रॉपर्टीज नैनाबा सैटेलाइट डाटा सिनरगा टेरेन मैपिंग लोकता की अतोपा मफमसिंग की अदुगा AI की AI की आइडियाजिंग सिनरगा वी स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम्सिंग मतंग नैनाबा सुयाउरी सात निपान असिदगी अगोना सात अहुम खंगलगा मेन इवेंट वरिबा नेशनल स्पेस साइंस सिम्पोजियम 2026 फेब्रुआरी थादा नेसाक पांथोकी दरबसे असि स्पॉन्सर तौगदौरिबनी Handicap Development ISD Foundation Manipur amadi Composite Resonance Center for Skill Development Rehabilitation and Empowerment of PWDs CSRE na sinduna chatharakpa taranipan suba fortnight barrier free campaign lotion bagi thoram takeda leiba government ideal blind school gi conference hall da pangthokre taramadu ISD Foundation gi chairman Dr Sapam Jesawanta ISM Kanpur ki founder and CEO Sakura Sonkar CSRE Imphal ki Special Educator Assistant Professor Prasadi Kumar Mahato Government Ideal Blind School ke Headmistress Huirem Mangibla na chingba sarugya ke tharongamari lenena Dr Sapam Jeshowantana chawkhat thorang ama paikhat pada people with disabilities singi yahonana ba khona birabadi tungda thong manana leimina ba yagani haike लाइक तंत्र चलपदा अमदी करनाल तंत्र चलपदा एनी हिरमदा हाइबतारे कोना पांथोकिंग बा थाबक बमा तौनिगा सु अखोइना इंडिपेंडेंटली कोना वारेन तौजरगा कोना तौबंगबगी शक्ति दो ngasi je कोइ फगनगा हाइंग से तुम इंक्लूसिव होइबा अपुनबा मानबा अदुम बयाइ बो कुनायबा सोइदना होइगनी हाइबसिनी अखोइगी हदगी चेसे
Talent Hunt for Scholastic Activities haiba theme da class 6 tagi 10 fawgi oiba ahanba Open School Exhibition 2025 Kwakaithel da leiba Ratan Kumar Memorial School da sinduna school asigi campus da pangthokre. Exhibition asigi matang da school asigi founder Khwarakpom Hilarina Mahiroi Singna Lairik Paba Iba Amade exam da pass toba khakna yabanate makoina tamliba mai sing aduna miyuiba khunai da kanaba piba tangai fadaba lakli oza singna takpi tambiriba sing adu Mahiroi Singna creative idea puthoktuna miyoi khunai da kanaba piba matamge matam adudada makhoi tungi punsida mai pakwa ngamgadoribani ngasi pangthokliba exhibition asida Mahiroi Singna model chamaga taraga mathoi puthokle matung tarakpada ngasi puthokliba model singdagi masing hena puthokpa ngamnanaba haibagi thajaba lei haiki innovative ideas me nuse moi da puthokma sang ozana takpa question sa do khara phara iraga madu ma khumba tanaraga madu khonoi ma tuna moi lari aire haibagi madu gi poto aseng education nate ekoi tambi se समाज ताना को ngasi ina model khar oi rain water harvesting moi towi ko ane drip irrigation towi makam makam yam tormi ina moi dai noina towi system se uli base na yum da tawbra hu loi tawli ram ang ta ko di yum na towi ta ga di makoina khara aikoina oza sing ta iba science ju me ta iba se yum da application khar sin ba ta ga di makoi gi mai sa ba moi finance education ma towi ko modu ye bangan sing creativity mind ba magi imagination yam sing mun puthoro kan ye thoro pa ta ko mamin yam se pura kan ko na ko appreciate ma to ta ra gadi suk so na masi kan ko se kun sida no modi lambi or career na chat ko makan he ba kana ma an ai anang sing bu performance ma ko na thawa yam ulak pa asi to ma tam da ko sa sing yam harawi ado SP Kaksing Priyadarshini Laishrong gi mereng makhada commando amadi Assam Rifles ke punba team amana umathel laising sangda thiba humbugi thabak chathabada khuchukulai kaya fagarkhre fagalaba sing adugi manungda insas ki LMG ama 12 volts repeater ama single barrel ball action ama SBBL ama nongmai marukun amadi hand grenade ahum yawe haire National Unity Day ga mari lainana Border Security Force BSF headquarter Koirengaina Manipur gi tongan ba district singdagi lakpa khul kun ga mathoi gi khunja singda tangai fadana changba polam kaya yanthokre BSF na khunja sing gi hena fawa mari thamnana ba pandam da civication program gi makhada khongthang asi lakatpani matung tabada su khunja sing gi yaifana ba gi damak thabak thorom kaya pangthokigeni haina BSF headquarter Manipur gi PRO na cherol thadorakli Union Minister of State for Women and Child Development Savitri Thakur Juribam District Lakadoriba Sige Mangoinana DC Juribam Krishna Kumar Mayai Tangbal Loduna Yangsin Mifam Pangthokre Mifam aduda district asigi makok thongba official kaya sarukya ke Union Minister gi khongchat asi mapung faba made soyangam yaudaba khongchat ama ohenana ba district administration na lakhot kadaba section thorang singi matang da DC na mari leinaba official singda pautak pikhi hairi Tamenglong District ki Chiang Namdi da pangthokpa tara suba state level chaga ngangi gi Miss Sagangi gi Luhov Miss Wimarilu Newmaina Ofre Manipur Nagaland amadi atai state ki lakpa sakhen bisingna saruk gya kiba changdam naba aduda Maning Silyu Dan Remaina first runners up amadi Mahiliu Daimaina second runners up taki Indigenous Martial Art Thang Ta si National Games ki manungda chalhanana ba Prime Minister Narendra Modi na ahan mideng sangbiu haina Rashtra Hit Sarpovari Sangathan gi founder President Sohan Girina Fongdokre wafamasi Goada hazik pangthok liba kuntramathoi suba chef junior amadi senior national thangta games ki thoramda fongdokibani thangta Federation of India na sinduna Madgaon Goada leiba Manohar Parikar Indoor Stadium da chathaba kuntramathoi suba national thangta games adugambari leinana pangthokpa thoramda saruk yaraduna Sohan Girina mapalam gi mashana judo karate taekwondo wusu masana sing national games ta yauri adubu indigenous martial arts thangta de ngasi forward national games asida yaudana leiri maramaduna hairiba masana National Games ta yahon bahabasi yamna maru oi amade yahon ba yaba masana amasu oiri India laingak na ahan ba meyang sangduna National Games ta chalhan biu haike National Games ta games ki thorum da saruk yakhiba Federation of India ki founder Grandmaster Prem Kumar na Malem gi miyam na masak khanglaba thangta se ngasidi mirai duna thambire India gi oiba sana khonabagi tournament sing Khelo India School Games amadi University Games singda thangta si yaudana leire maramaduna
Laingakna ahenba mireng changduna thangta si National Games Khelo India School Games amadi University Games ta yahonana ba hona view haike National Thangta Games aduda Manipur gi sandore kya su sarugya duna medal kya fangle State asigi Turel Singh ngak senduna hingat hananarba Directorate of Environment and Climate Change na tongan beluf singa kusam naduna chatharakiba Swasthya hi Seva 2025 Special Campaign 5.0 ngase Luangli amasung Singda Turel gi tinafam iroi semba irongda loishinkre Nambu River Protection Committee Directorate of Environment and Climate Change ki thausil makhada pangthokiba loishinbagi thauram aduda iroi samba irong Laifam Thaugallof ki President M Maino Secretary S Merajau Maitai NRPC ki President Fulendro Directorate of Environment ki Development Officer Thaunauzam Alexander su sarugya ke wangang khiba singna mahusa gi fibam da Turel Singh thamna ba aikhoi khudingmak na achoba thaudang lominagadabani Turel da amorakai maruena plastic ki polam sing Thadabana Turel Singh mosilakpage achoba maramni haina fongdoknaki hendokna Turians reda akoi toilet tagi kari kara adi yum dagi iru machaja gi hatta drain yamasu Turians reda tasanba yam so mayam se yengorkanda akoina lekai da leiba club se maira pai gi singo halaman atopa onse yam se mamang chahi kya mamang ki committee form tawse kari noi tari akoina haina Turian maku oi hoiba Haukiba October kungamathoida athingba thamkraba lok hida ka konana mayumdagi fakraba mioi amaga October gi kungamanga da mauggetagi faba mioi ahunga mari lainhanaba khonaba Manipur release ki thong yaning de haina maitai pangal council Manipur gi president Haji Arafat Alina Paumi Singh da phongokrai Manipur Press Club ta Paumi Singh unamabam da Haji Arafat Alina makha takibada October kungamathoida khomidok mayai laikai dagi sangom sungpham Sohel sahi kungataruk apokpa Salim Javed athingba thamkraba lok hidak Bottle Marifutara Mathoiga Konana Imphal is CDO Amadi Marifutaruk Suba Battalion CRPF na Faki Mahak Faba da 8 Pakarisu Leite Adubu October Kungamanga da Mau Getagi Faba Komidok Mayai Laikai Dagi Aras Khan Kasar Dagi Mioi Ani Mari Lainaba Oina Puthokna ba Hengang Police na Honabadi Yaning de Haiki Logi Matung inna Maral Leba Sing the Serak Pibada Maitai Pangal Council Manipur MP Simna Sawatse Makhatana Police na so Karahena Yam Marik Chumba Jenain Oiba Mongda Hairiba Case Asida Check to Viraga Makacha Tabu Maraleba Kodain Aina Tingraba Adugumba Bottle Sirip Ado Pariba Soil Do Adugi Matungina Aina Dandi Pibida Mayamna Amadi MP Sembasu Sawache Ado Natabida Ahenba Mongonda Ek Pansenba Natragana Atotoba Engelda Mui Ahumudugi Polamado Mongonda Namsenba Dudi and Indi have a Pomse MP Sembi Magadi Tamjari Loislapda maruiba pau amukka hanna pizari MPCC na rededication day thauram pangthokre Miam kham thengna wanaraba matam asi fawbada laingak sembang ngamdaba haivasi center laingak na Manipur gi BJP MLA nimfuga mari gi hak mat patanatana constitution bu khonggoina bani haina MPCC gi president K Megasandrana haikre Laivasi gi apunbagi pangal sagalamba Sardar Vallabhbhai Patel ningsingduna National Unity Day Rashtriya Ekta Divas ki thauram pak sanna pangthokre Hauzik fawbagi onedi Manipuri pau matans de loijare mireng tabiri bapunama ko mukka hanna khurumjari